Kusukun na bever kolong-kolong tas kururas di laki. Kaya bergana ras beru nama bagai kalau olah kari salah landak silandak. Beru kaya kantura. Beru giting. Oh, ada lagi nak komputer. Eda, siadu eda. Sembiring bergana eda. Ras beru giting eda. Ya, mari ruh kita krina kutambor. Bantu ketua gendang suro guru arone daras bendahara krina ruh kamputero acara ngobenaken man bapak kepala desa ras tetap nakrina ruh kamputero bagi beras DPD nakrina. Jua-jua membantah. Jua-jua. Oh, kau kena mana dek kau? Oh, kau kidah kena cantik-cantik, ganteng-ganteng. Oh, kau pasti oke. Ya, selamat kerja tahun menbandu Kam Krina. Si tadi ngebas kuta lau bulu henda, me bagaimana? Melau bulu henda. Aku dengko apa? Melalap pidah gelar kuta bulu. Oh, dari kutan tapel ikang buluh gelar kutana. Tapi jendali pidah lau buluh nina. Oh, mama ngateku. Emai jaib na kutenda me bagai bang. Oh, ya selamat membantu Kam Krina si Idul Fitri. Si Muslimia selamat mina izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Aku mama biring saden dan nakai. Oh. Mama kalateku. Takut tami-tami ka mama biring. Kai naring si kurang perbahananku membandu. Mbak siapa sila payona adik kam kelengkelnya yateku ajari aku mama kalbiringku gelah percaya ke naman bantu adekku jadi ulah kam sangsi aku laboh pengobrol janji sadakam ngentasiku sayangi kujah kujegel kam ku temani nande ginting pagi si encari segedang wari mama biring ku tami-tami durikan bangku gagal kurung kula rebuah libas pusudur sadakang ngencan nande ginting nindu min aloi ula kelso
Ada apa bang? Oh, uga mama biringnya sakit hati bang. Uga. Hati-hati kambang ulah kamu rusur sakit hati olah karipet. Bunda rendam luka pet. Tes. Banci kau dulu rakitiknya. Bocor saluran. Asam lambung. Lanai tertempel. Iya menggantiin. Oh, bagaimana mengganti? Menggantiin. Oh, lanai geluh tembreges nanandai jadi nggak bocor keliling. Selang bagian dalam. Oh, nggak karatan. Wayar nanggo pulta akan. Oh, nggak pulta. Nggak dikasih Rusur sama rendang. Oh, bagaimana? Dia ngasup. Biasa nakin pelabur rendang turun. Pagi-pagi dia bocor dong. Oh, latahan bagaimana? Latahan. Ayo maka lo melalasa kami man rendangnya. Sangat kita tahu na impatkan ka ate. Oh, nggak bocor kerina bagaimana? Ano bagero kamku jabunan de ginting, mis kam tempel na. Makai kaitan tempel. Sempat suki. Kita kukuri lah lebih. Asal saja ka dulu kari. Sina kuah kering ko karempet bertempel na ka kari kraung. Oh. Aku mamang teiku nandai. Kai. 5 tahun selewat jumpa pi aku me, abang elang alit kumisna. Dagundari pelalit kumisna. Jel malah teiku. Biak sila kumis. Bila kita di berungai teiku, mamang teiku. Kaya nalate kena mamang nandai. Mamang me bagay. Biasana sila kumis me di berunga. Tuang so tingah pelolit gumisin na. Hindi lagi dah turah-turah. Masalah kumis. Iya kampe. Turikan bangku kakelukur ular bual mama piring ibas pusundu sadakam ngencanan de ginti mindulah min ngaloi ulagal sempat lasamkan dua teku jadi susah senang naras kita duana bagai keling kuman Bandung biring mama biringku si kelang-kelangan gelahna cawir kita medua ma biring ya mama biring buah barat ginting na mabiring na mama biring na buah bara bere biring na mabiring mama biring ku tami-tami ku kalangi jantung hati di gintingna. Ya kamkas sekali mama biring. Menjuah-juah membantah na lobulo. Selamat kerja tahun. Selamat hari raya. Bahas perjumpaan tenda nandakan kriaun nukur. Bahas suari nasi sekelenda. Iya maka mankam orang tua kami si rumah denga. Mari enda sang anak ngeraun. Trip pertama enda adu kolong-kolong. Iya. Kami pengarapan ibas terjabatan beram-berak. Ibas kerja tahun tenda. Jenari terus kulebay sangat krina nak lo bulun cari sehat-sehat ras juah-juah ke krina.
tiap hari lawas kutiga muli kujumanari kena lenga muli tiga nari ise ngisi redakan nande ginting are pengarapan kal ngerusur mama piringdu ku sayangi iba bandu kaperas tonggi gulen ku rumah peri si kabang-kabang epe inget namuli puasana kam engkai makanan lamuli rembusan ini nggo kelungu ngan birindu tengah pergi rejanji ke kamarenda itemani duaku suari berengi adina lembu jemak nadina adina jelmai tingku jemak janjina uga ngedagini ngalabu adina lembu jemak nalina adina jelma sayang jemak janjina uga ngedagini aloy rananku repengarapan kalang ngerusur bereti gandu itingku iba bandu kaperas tonggi gulen kuruma peri si kabang-kabang epe inget namuli kuasana ka engkai makanan lamuli rembusan ini nggo kelungu ngan birindu tengah pergi rejanji ke kamarenda itemani duaku suari berengi adina lembu jemak nalina adina jelmai tingku jemak janjina uga ngedagini du aloy rananku adina lembu jemak nalina adina jelma janjina uga ngedagini aloy rananku
nih Belanda abang ini deh. Ngena deh ikunan deh. Mirip arah Michael Jackson. Ada kalak karun tak kalak kaya nada deh. Mirip kakek arah Michael Jackson ya bagai. Lah jelas. Iya lah jelas. Ande kau mama biring. Lampeng godekan sakit hati. Ada Michael Jackson entah na Bang Jaya daya itu. Biasa ada na Belanda Bang Jaya lo begitu. Ada pulang siapa ikin si ke rumahnya. Olah kare pulang Michael Jackson dai. Lah ke rumah. Maka Michael Jackson ke rumah. Takuban ka Syahrini ya. Maju mundur, maju mundur. Bang. Dah. Lakin kena mirip para Michael Jackson. Ande kau mama biring. Sadake nangan jantung hatiku. Lakam percaya takkan dutentanku. Sada gelar dungan belas-belasku. Lakam percaya sukundu teman-temanku. Biring-biring mama biring. Mama biring kucu-kucu hodahe. Biring mama biring, hula aku yellow kendu. Hula tinggi cari makane, tui dah kina engkau ngadinya lagi. Ya geri ulihku cari mama biringku, gelah mandandu labodaliku kelangi. Biring mama biring, kenange jantung hatiku. Ku capek nande gintinge, ras kena makanggo malematiku. Ugulendu kururu adum naku ban gundur. Ugulendu kururu adum naku ban gundur. Sekal melam nang janah metu. Sekal melam nang janah metu. Diserah hidup pagi pegawai kantor. Diserah hidup pagi pegawai kantor. Setiap bulan meeting terima gaji. Setiap bulan sayang terima gaji. Diserah hidup pagi perjuma-juma. Diserah hidup meetingku perjuma-juma. Gulen ku rumah sayang laman rananken, gulen ku rumah turang laman tukuran. Olah kapaginda ginting, pilih-pilih, pilih galiman, ipilih hindu pagi, si megara singna sayang, anggora berenang. Dipilih hidup pagi si megara singa sayang engkau barengan. Diserah hidup pagi perkolom-kolom.
serah hidup berbagi berkolong-kolong. Setiap malam kam kunina boboken, setiap malam turang kam ini doangken. Olah kal pagi iting pilih kaliman ipilih hinggu pagi si magrasingna sayang anggora berenga ipilih hinggu pagi si magrasingna sayang anggora berenga. Pertama-tama bujuruni teman Tuhan di bata hari kita lihat seras perkuah hatena kita anggo banci pulung jamborenda seperti biasa untuk melaksanakan sada kegiatan hari besar Baskala Karo sini gelarkan kerja tahun sini hamati kami teman-teman perangkat desa bagi beres BPD lah kami lupa bagi peman bandu panitia sini hamati kami kerina anak Laubulu bagi peras tamu undangan singgoroh kuinganenda buye katakan kami bujur ibas kesempatan ruh guna menghadiri guna ngeriahkan guru-guru kerja tahun ibas kutan tenda bandu donatur kami epkakan Bapak Bangkit Sitepu selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Jenda perlu kutegaskan membantah anakku Telabulu bahwa Bapak Dr. Bangkit Sitepuenda setiap tahun sebagai donatur guna terlaksana gendang guru-guru aron ibas kutan tenda jadi ula terligen matanta mindo aku ibas pemerintahan kutenda maka anak kita
ulah terfokus ngarapkan bantuan baskala nari. Marilah silagin nukurita makana kegiatan sebagian rupa saling topang menopang kita gelah nabanci terlaksana bagi surah-suranta. Selaku donatur tunggal setiap tahun memberikan bantuan kukutan tenda guna melaksanakan gendang guru-guru aron. Jadi aku pelabo gedang rana sadangan sa mindo aku manbanta kerina si pulong enda terlebih-lebih manbandu panitia. Mari dage si jaga keamanan ketertiban gelah nakari banci sirahkan rasa nikmati gendang guru-guru kerja tahun enda alu mahuli bagi semalna. Aku pelabo gedang rana bujur ras majuah-juah manbanta kerina. Bujur tambahkan. Sini hamati kami Bapak Kepala Desa bagi peras perangkatna, BPBD bagi peras anggotana, masyarakat Desa Laubuluh sini kelengi kami bagi peras anak-anak kami Karang Taruna. Bagi tamu undangan kami ya min ijanari pe kamruhna singgo ikut kita ngeriahkan gendang guru-guru arorinenda ikatakan kami melala bujur man bandu sebab ibas kerehendu krina tuhu-tuhu banci memeriahkan gendang guru-guru aron tenda. Bagi tamu undangan kami ikut pe donatur kami ikatakan kami melala bujur sebab ibas partisipasi indu maka banci enda krina sigerakan tuhu-tuhu kita meriah ukur janah ikatakan si tuhuna kutan talau puluh henda kuta si luar biasa uga maka ikatakan kami luar biasa sabna adilakin lit ibas kerja samanta adi sekala ngendang lencang laksanakan sa uga kelpekin kita gigahna uga pekin siban kita semangatna adi sekala kita ngatur kenca enda uga pape tuhu-tuhu labo kita ngasuh. Jadi ibas kita ngelaksanakan enda kepe melala tuhu-tuhu lid kerja sama anta ibadah bagi ras masyarakat Desa Laubuluh si tading ibas luar gutan Laubuluh enda pe krina nge ikut ras-ras kita berperan maka banci enda terlaksana. Jadi marilah si pupu usur rasa kerja sama anta gelah alu bage pembangunan ibas kutan pe banci terlaksana. Janah kenyamanan ibas kutan tenda pe banci silaksanakan. Ija pemerintah henta tuhu-tuhu ibas saat gunarianda keleng kel tenda kita. Pas ibaratna ilustrasi nasi banda kam ibaratkan nama dana man banta. Pesikap krina pesikap rumah ndu saluran ndu ni naman banta. Jadi ijenda marilah kita saling mendukung, saling menegur. Gelah eda bancil silaksanakan sesuai ras program pemerintah ta. Kita pe banci maju nyaman siakap tading kibas kutan tak lau bulu henda. Adi tuhukin ateta maju, adekin ateta mesikap kutan tenda. Mari Bapak Kepala Desa ras perangkatna BPD bagi peras anggotana. Kerina kita masyarakat Desa Laubuluh henda. Mari siban semboyan nata. Jangan ada dusta di antara kita Nina. Asal engkau pagi enda si pake pasti nge pagi sidat kemalaman ate maju nge pagi sidat kenyamanan na. Kami pe ibas BPD ndu ngatakan sa bujur ras mejuah-juah kita kerina. Ya sini anak mati kami mankam Bapak Kepala Desa sebagai BPD ras teman-teman Ugrina. Ras bagi PK menandai Bapak kami Grina. Ras bagi KB tamu undangan kami ikut bagi donatur kami Bapak Bangkit Setepu. Boleh kami mengatakan mujuruman Bandung ibas penampak duenda. Ya kami bebas panitia bagian cablung urana. Sonape manbanta Grina ron tolong si jaga gelah acara tenda Rana Rumahuli. Bujur. Adung acara sedenda ekap siap-siap kam
man kalimbu bukuta dung acara sedeta siap-siap kan man kalimbu bukuta tambar malam mergana si mantak kuta tambar malam mergana dung sedeta siap-siap kam. De beta-beta kelengi rudang nina pagi setumba rudang kudeng dengi. De beta-beta kelengi rudang nina bagi pagi setumba oh rudang. Indah lepinu ku sayangi dube maka ku keben morah kelatiku leben kupinu nandi nangin dube maka ku keben jadi hatiku sedekah-dekah nande nangin kita jinenggolane jumpa turang ku sayangi sedekah-dekah nandi karo kita golane jumpa turang ku sayangi leben terilu keljine maka aku terpedem nande karo leben terilu kelbiringe maka dube terpedem morah hatiku. Enda uga kenge turi-turi na jine perbunga sau nangin nandi nangin. Enda uga kenge ku sayangi turi-turin perbunga sau turang ku kalangi. Enda mutikna keldube nina rekaliaga murah kelatiku endah mutikna ku sayangi ciner kaliaga jadi hatiku endah uga kine turi-turin kalaka di perdalan dau dekaro ku sayangi endah uga kenge ku sayangi turi-turin perdalan dauh mesayang murah hati ku sayangi nina katabar murah kelatiku Pulung-pulung ari turang nina si batang jera langge baparudang pudung-pudung ari turang nina si batang jera are baparudang baba pudung na kelina dube ku beras tagi kelang kelateku pudung na kelninan dube ku beras tagi keleng kelateku pulung-pulung nande nangin kita muat teng-teng nande biring nande ginting pulung-pulung nande bapak kita keri
Nina turangku kelengi baba pudungna kelninan dubeku beras tagi keleng kelateku baba pudungna kelninan dubeku beras tagi turangku dengdengi enda ugakin nina turang nina berbunga sau turang memenangi enda ugakin mama biring nina berbunga sau turang ku kelengi baba pudungna kelninan dubeku beras tagi keleng kelateku baba pudungna mama nanginku ninaku beras tagi turangku kelengi endan desada makana dua mama biring nina kelnan de gintingna endan desada ngemaka dua mama biring bagaikel nina ona de gintingna ulakel pagi mama biringku kurdu dua-dua kelang kelateku nande gintingdu mama biringku lanai kel ngasup sirang biring mama biringku ay bakak do edan leturang mama nangin makana malam turangku kelengi erpulung-pulung ari turang ninaku beras tagi turangku kelengi denoto kenca kegina gelang sangam encari turangku kelengi denoto kenca ginting mergana gelang sangam encari turangku kelengi enda ugaki nande karo nina berbunga sau turangku kelengi enda ugakin nande karongku nina berbunga sau turangku dengdengi dengata kenca kena gelas sangam encari sah sekolah dun dengata kenca kena gelas sangam encari ula kita bangger nande bapak si pulung bojur di pertakal Bujur katakan kami man berkolong-kolong udah sini urut sini lagi. Adung sadedar sikam kam sambar malam mergana si manteng kuda
Tampar malu berkana semangat kuda bagai kali bubu kuda. Riko dan sana beruna nung sana dan mangkongku. Zuah Man Banta Krina.
Sareda ekang kami memukuta siap-siap kam. Dung sareda miskan ru kupeta seda. Menkam kali memukuta ginting siluraya ras tepu subati kene pambok dudung sadena pambok dukam kali memukuta
berjuang kena lebih makakuka bagi kaki ni ya. Mama Bereng. Cuma kuruma ngencadahin ku berban mesra delu suku baba impal kue meganjang sekolahna si bagi aku labo tampil rahasia. Oh mami ulah kam latih rukur lagi asahun anak du membangku aku pe anak duwe ngebin adikku. Dokter Anda maka banci ras dia. Oh nade pakai bebaka permen due nade lah sahun bangku. Ia meganjang sekolahnya, aku percuma-cuma. Si bagi aku labo tampil rahasia. Musik.
permen duwe nambe lah sahun bangku iya kanjang sekolahna aku percuma-cuma si bagi aku labo rahasia kudara misada berujawa potongena India Amerika pasu kami bahagia berujawa pelitnya adatna bujur nih Dung Sadeta siap-siap anak berukuta. Dung Sadeta siap-siap anak berukuta.
कुछ होता है क्या करो हाय कुछ होता है मामा बिरिना ना जाने कैसा एहसास ही लुचकी नहीं क्या कर रही ओ मामा बिरिना adikku ngena nomor sadana o mama birina adikku ngena sada kelkena kuch hota hai kya karo hai kuch hota hai tarik kasih sambung Rojo Rasimas Duah katakan kami engkap kali bubukuta. kurang sabar aku radumkan ke nama karo pugang kene rusuh macak kusuh ngidah lagu duwe puas kelaku itu kohilu amin bage pe aku kange si kenali ranting meratang endube adi rusuh sai sagani merarange pagi dong mama karongku malamok madatepe aku ati rusur sa ito kohilu sekali merawa pagi aku senggal kena adi makan hati kelaku segedang wari mama karong tiga wari nari ngelaretap sarap kue terilu kelaku suari bergi ku kelangi tiga wari nari ngelaresi bar darah kue baka gargarina pusuknu kacai pusu peratendu lidang mama karongku si mahulina terus terang saja kelaku nande ginting dula bongasun adilah berubah hidup lagu dina
Ija sayang kundai tedeng hatiku dia lala kamlang ngalui nalden karo tersungkur ibas pusuku ija kena gundari lala kan ku timani nade bayangku ku ku bulan nang ganja matanda ngatakan sa ari-aritang nang dulibu lasurung siram ngatakan sa ari-aritang ku sayangi laga surung siram
Ibas pusundu saja, ibas ukur dunca. Aku tading denangin ulane di sideban, selain mabiring turang. Uwe mama biring, uwe beretigan, bageni dungan loisan angin. Bagi perik mesayang, kabang si dua-dua, lalap bersada arina. Turah rudang ikut taliga, si menjilena pagi babaku suka. Dienggo pagi kita resada tigan, ulang sempat agingku mosar arita. Kangen canangin singiani ibas pusuku, lanai lit si deban kan kencang mesayang. Adi surangku kamin temanku metua, rasa lalap min eresada nadekaro. Turah rudang ikut talingga, si menjilena pepagi babaku suka. Adienggo pagi kita resada, ulang nesepa agingku mosar arita. Kangen cakaro singian ibas pusuku, lanai lit si deban kan kencang mesayang. Adi surangku kamin temanku metua, rasa lalap ni resada nangku, rasa lalap ni resada mesayang. Pentas jahe Laguna Bunga Rampai.
kali goruh lawan na go sempit waktu ta dari gue dengan waktu ta. Bocor ras ucap tuah katakan kami man aron ras undangan kami. Indah di padang bulan, nanging nade nanging. Padang bulan simpang selayang kelih.
10 nande ribu kelenteku Simbang Bekala kilometer 10 Enda de terang bulan keleng kalatiku Mama Karola banci tunduk ribu nande ribu Retaren inget kena keleng kalatiku Retaren inget kena beribu lah terpedeng nande ribu Retaren kena Mama Karola terpedeng Ogegia olaniongan jadi kalatiku Onggar kendu keri getem bastu supi lape jine onggar kendu keleng kalatiku Ate onggar kendu keri ngeburukna nande ribu Ate onggar kendu keri ngegetemna Endan dube kusuan turang ku sayangi Kusuan kenas benjire turang jadi ade Enda de kudayakeun turang nande nangis Kudayakeun dubeku deleng-deleng nande iting kudayakeun dubeku deleng-deleng Endah mandaraman keleng kalatiku Mandaraman rupa majile ribu nangge ribu Endah si mandaraman turang ku sayangi Si mandaraman pagi sirate keleng Man teman dua hari hagingku Mandaraman pagi sirah keleng makaolan yongan turang jadi ate onggar kendu keri getem turang ku sayangi Lape jine onggar ribu nande ribu Lape onggar
sukwe nanderibu kelengteku ape unggar dunggom keri burukna Ojoro mari panitia kusedekam Dekaro sekel manisna Lahanai di pandangan kuaka berdibienda Dekaroku sekel jilena Lahanai di pandangan kuaka ciram manisna Di Real Madrid Cristiano Ronaldo bintang andalanna tapi adina ibas pusuku nande karo ngencang Adi Barcelona Lionel Messi bintang andalanna tapi adina ibas pusuku nande karo bintangna mama kita ipir-pirirara abi ibas ampun dungelebe siku tehapiskan bagai kerengah hatiku nangdangi kena bidadariku kurang nande karona
Ujur katakan kami man undangan kami singgo sempat kendu ruhku acarena. Maka titipkan na man kami sumbangan na lid buena 7 juta apai kam panitia ruh kam kujenda apai kam bendaharana enda sena coba kirandu keri kurang sa citambahi kurang sa pesadena bajin dengan citambahi bagai ya coba kirandu ena de lape kirandu terokan kira kalau di tengah sadatas Ijenda melalakatan kami bujur man Bandu Bapak Bangkit si Tepu tah mewakili gia kam jenda nari ding kami krina panitia di rezekindu sehat kam engan ca kami ngasuh ngatakan ca panitia bujur. Benakan, kau baca benakan. Cek. Sini sada berusul aku kujua bukan ada kira tiap hari lawas kutiga amuli kujua nari kira Penerapannya rusuh beribu murah hati ibawa duka peras tonggi bekal rumah beri si kawan-kawan ingat namuli kuasa cari makanan alami umumi rembus angine go kelundungan aku tengah bengi janji ke kambarena ditemani duaku asal Tuhan ada lembu jemat Madinah ada jemat janjina kau gayaku ku kenyi
tua Adina lembu Zemat dalia Adina zemat janjina Kamu gaya Ukurisa buzur Jadi dung kari adeneda perban kenang pasta siadu pekolong-kolong Trap mengenai lengai tas dedah na dung sade siadu pekolong-kolong nangko
Sasua neng kami panitia man rombongan Kapolsek Kutabolo Ras Stepan. Tahun sebelumnya saya juga menyampaikan kalau kerja tahun ini adalah khusus untuk Tanah Karo. Jadi mari sama-sama kita menjaga keamanan, ketertiban, karena kerja tahun ini dari kita untuk kita. Jadi semua kita masyarakat di sini, mari kita menjaga terutama tamu-tamu kita. Sehingga kedepannya mereka tidak bosan dan tidak takut untuk berkunjung ke desa Laubulu ini. Kalau tidak kita yang menjaga, mungkin mereka tamu kita nggak akan datang lagi. Ya, jadi sekali lagi saya harapkan mari sama-sama kita menjaga keamanan dan ketertiban kita, saling mengingatkan satu yang lain, sehingga kerja tahun ini makin lama makin diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga malam ini menjadi hiburan yang terbaik buat kita. Bujur ras mejuah-juah. Iya, siulihika nande. Masua-sua man bata krina. Uwe, lang aku dah megange. Masua-sua. Selamat kerja tahun. Lang amadat kene, lang. Engkau. Ya jadi tem-tem tayo mga biringnya dah. Tahu gakin karin dia. Kau kan lupa saya mama biring.
hatiku. Oh cidaram, bagai kina gua tua bulang. Sampah hati kilalai dah na corong na. Bulangnya penggong gir deh. Kamu bebas rubing saja kuidamanmu. Bebas pulsa. Laki tu siti pergedu. Kata-kata na ipintah kai dulu de bandai tami dulu tempat. Lagi tandung go zaman online gundari. Nini penggor Facebook. Dai tami dulu nangin nunggu rempet mamakaro. Ay bagai kinana teknologi tinggi. Adi sangana bagender dakin. Ulay ingat si rumah. Nandu kaini na Bapak Jokowi. Kaini na. Bikin Anda senang sendiri Nina. Lapete kalak ngenana meriah kurban saja. Iya di kuta lo bulu kenda kam bagai bikin bersenang sendiri. Musa ada ku timbang du. Ay bukan. Iwi lah. Bagaimana? Ina turun na krina. Ay bang. Adi tukong sangai pentas kita. Ay kita kalah mama biring. Sini lalap tapi sukakin mabiring hatiku. Bagi aku nenda kam. Lali si pandian dance deban kam ngeja. Tama makaro ni kukar ko kapanas te ko kapas ka tu. Imlas lah. Sana na mama biring ini ada kampancingnya lebih makan apa berumpan. Imlas nis. Melas. terbelas cakap melumat ranan medate adi piari lapung sita di arap budi terang rapara kalange rusuh teliluh tendi tangisanku bareng dan nari dempai tokohi ku sekerinang lali cita ingitingku kekelangan kue man bandulana terang undari tergadapnya dalam si gelap repan aku nande gintingku godai dada perban sie
Gondau sarung lanang ku gejar bagi si ngarapkan puas serai turah mea tekundele perbahakan nandu kerinang najah di murde sumpah memelkeh la terburihi adikin luka la tertambari kugang inindu ranan kue gelah kaloi Siti pela ibu rindu ukur kue entah perbahan kenan digini laku rangkai pe mali janjindu ambur puja ambur puje asmen sampaten mama biringe lanai kamje bagi si ngarapkan uang serai turang mea tekundele perbahakan nandu kerinan jadi murde sumpah memelket latar burihi adikin luka latar tambari kugang enindu ranan kue gelah kaloi Siti pela iyo kurindu ukur kue entah perbahan kenan diginting laku rangkai pe mali janjindu ambur puja ambur kuje asmen sampaten mama biringi lanai kamje asmen sampaten bereti gandu lanai kamje zaman sinuria gondau tading nina zaman siani ku jadi katina kuninai amma cinta asal suka sih boleh saja nande goda nasi Miskang lu bayi nakai biar kamu tuduh nakai Bapak goda nasi ngoda ai nang na ade
bapak-bapak Ngeri datang. kalau zaman online dating. Iya ngeri. Gope ubanan kumisnya anak Oh, perana iya. dengan kambang anak perana deh. Banda foto na si sabar bener. Foto sarukan. Cil jumpa iya dong kom. Nandani sarukan belikan. Sukar. Sukar. Lanai lit drama cinta, lanai lit kawin paksa. Asal suka sih boleh-boleh saja. Bapak-bapak rayunan si muda-muda, nande-nande godana anak perana. Ku jalit ate ngena, ku jelit ate jadi. Ate ngena oh beralam murah saja. Perkara duitnya ngayaki hartanya, ati ngena cinta koki borokan. Adi tuhu bagai litalan tabane, karena rupiah cinta koki borokan. Ku ame-ame belalang kupu-kupu, tepuk adik pandai diupah air susu. Susu lemah lembut disangkan kelapa muda. Adik memang manis, pacarnya anak muda. Cisi kacang buncis, Hongkong dan Perancis. Adik memang manis, pantas saja laris. Cisi kacang buncis, Hongkong dan Perancis. Adik memang manis, pantas saja laris. Bapak-bapak godana si muda-muda, nande-nande rayuna anak perana. Ku jalit ate ngena, ku jelit ate ngena. Ate ngena obral murah saja. Perkara duitnya ngayaki hartanya, ate ngena cinta kopi borokan. Adi tuhu bagai litalan tabane, walau hati pasrah namun diri tak rela. Ku ame-ame belalang kupu-kupu, tepuk adik pandai upahnya air susu. Susu lemah lembut disantan kelapa muda. Adik memang manis, pacarnya anak muda.
deni na bro ginting. Asiran dia bayang bre ginting. Berarti kotong tu karir ban lagu na. Yang baru dengaru Australia nari kelala babana dolar. Manis kalduhu manis si buah manggi payo kalduhu manis tapi manisen senyum mama bayangku maserape pagi keluhtan ngasupnya aku bayang beregi tingna ya galnya teku bayang mama bayangku ku capek ikut aku ulah tadingkeun antarang tuh di lagi teman erkuat nikah bayar lapak bagai kusukula terbuali sadaka menca oh mama bayangku maserape pagi keludan ngasupnya aku radung kena ulah aku tadi bayang mama bayangku ku capek ikut
batakan kami manaron ras undangan kami Batam Nari. Dung sedena siapkan kaya kelola pre acara. Perkara Siti Barenda Kuta Dingkendo Got luta kunagi kita lah jumpa Perkara Siti Barenda Kuta Dingkendo Lengaku pagi
ijena litnay panitia ngalbosa maka Ibu Setiaminah nina. Jadi Ibu Setiaminah lah sempat perbanding halangan iya bas waktu kerjana. Jadi situhuna man panitia proposal ras undangan du lah boleh men kami sama sekali lalit. Tapi ruh dube kepala desa muat sada kebijaksanaan ruh ya ko bang-abang dua rasa deena. Jadi go kami salabang lali undang berikan duman kami ni nah labodali ningku. Jadi basa denda Ibu Setiaminah gotang kapina keruhan kepala desa ngundang bas kerja tahun dah. Jadi ia ngatakan cah selamat kerja tahun man Mandakrina, terlebih-lebih man panitia melalui yang kata bujur perban go sempat kendu lakam berlatih-latih untuk memeriahkan kutan Talau Bulu Kenda. Jadi Ersada tetap hari Hindu untuk memajukan kutan tenda. Endam pesan Ibu Setiaminah. Jadi ibas kerehin kepala desa ia nai titip kena man bangku man bandu panitia ulan nindu buena sitikna tanda ingatna kuta kemulianna berkenan dari 1 juta man kam panitia alo kendu bujur resmi juah endakari adelit beri panitia gendang man kami pernah den saja keringan dekisa melarang dengan kuta menseran kami bujur resmi juah kina krina. Bujur resmi juah sukses bandahinte bas guru-guru panitia menggo bujur bantu lebih kata sambutan man sidihena man pesan na kariman Ibu dai deka. Pertama-tama lebih melalas keteng bujur mandi bata ija ngoka kita pulung ibas los Lau Bulu Kenda ngunang rayakan kerja tahun ijenda melala katakan kami bujur man bandu Ibu Siti Aminah gakam mewakili kami pemerintah desa Lau Bulu Nari ras masyarakat Lau Bulu Kenda melala katakan kami bujur aku pelabo benang rana bujur ras juah-juah kita krina bujur